ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Medical Superintendent Katirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang ubak tiling do haga sautri uyayong arajar pusau deladi ulit jingo yaga kong lida walang but ubak kraw borlang nongrang kiwsyong masa haga shnong lau kenter kibla ma yaga jing mensau naga jingki haga eryong haga mi jangalai poetri ulber arajar pusau Kajing junga UMS yaki ni shikurim lembat yaki khon kari hadin maklami ka khubor halo kajing phalet pha kinong tre Katirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang ha kaju ka miet blapin kit yaki shakate ga jaka ajing sumar uling do ulayat ho bagajing phalet pha ki doktor yaki ni kinong pang ha kate ga ju ka miet kade namar ba ki doktor kilap bakini ki ba minsau kimshim la minsau jor Hendai hak juga por ulah pediang yang kajing kena ki bahiyeng jeng ni nongpang baga hospital ka listing bakam shim la pinthia eki ha hospital berulah ong bakum yakini kajing mensau la deben pinthia shwa ha hospital benyo pet benya ubaling do ulah thoru ba minta ki nongpang kim don kam shu benwan hospital namar kajing sumar baki yo hayeng klabyang bar ha kajing examine jong u la lap bakim shim la mensau jor Ki bahayeng asam juga kong lida walang berubah kraw borlang nongrang kelapin pau ke jing ngau hun ni ke jing wan jungo UMS ubala pediang ru ya ke jing pen pau jong ki hau halor ke ke belajar hak kemit lai poetri ulaber ara jar pusau di por na shim ya kan ikala on kran shpang tu ke jing jia ak tu si kami news channel shpang ka jing sumar ni ai po Katirat Singh Memorial Hospital ni Mairang nga kumu mopek ikan hospital ini tengah simkia ikan ini di mana ngalalik mi hidaladi malik jengok itu di dan akan dikirim sistem tinggal alik sya lau kente sehingga jengki tinggal ia kendu iki markmat tinggal i ba kidang liatia akan jengpang jeng sistem Kidang yadan higa jing stom kadugat ni katkum ki ba ki abatayana tinggal eksamen biang daladi mat iki tinggal alap ba wa kidon ka jing jingam ki kijat bat kanton ki mat ti kadon ka jing jingam snang ru ti haktu kami ka hadin ki wan shi hospital jobi ban ta sumar ti doktor kila eksamen yaki katkum kajing pang baki patay tigila le iki badun kam kila le dut kitas kiba di ban le namta katu wat ki x-ray ru kila de le tigila ipe ke x-ray tigi i bakam don kanu gunu kajing shitom de machine kam don kanu gunu fracture ka papa tu tiga de tangka soft tissue injury kamut ka de tangka jing shitom jongki doksa ki jing jing ni doksa ti haktu kami ti ki katkum batai doktor ki ong ki dang la man pulki ki kijat ki dang biang na dong sharam ti ki shuai tang ki treatment tang ki dawai ki bang la man di shiying ti ki la discharge ti hadin bai kendu ki pada hayeng ki la batai nga ba ki ong haktu kami masman shiying tang hiar na kali na ambulance ki la shu tang man ya ki la shu ki ap shira ki ya man shiying ti ki kau ajar dia gemlak man ki syuk kui sendiri taman ki di jam kajing penpau jam ki de kata ki ong ba right kajing stom kala kadang don kadang kata itu tigila hadu kala long hadu kata tiga mi kajing kali kam tamener ki ban biang yang ong balai yang kalian hospital ki kam pentia ki pegami man pechwa tang simit admit kum kamang kum tinga kajing juga nakaliang juga dengan ong ke kajing ong jongki kali ke badai wa kalian hospital let's say ho la don kajing duna ketuga mi lani kajing makla kendiap mabelai ni long ni kan pentia iki sini ami tang man bu under observation ho ni so tho ba ka din ba examine ki doktor wa ba din examine mangam ne ru na pe piang i ba kam don kan wanu ga major injuries kadi tang ki soft tissue injury tuma ka turu kala man kata along kala man penjingam ki kala man pen
pang ni kamet aphat aduk bagi longki bagi jinjar ki bagi ki la jintia tadi kata ti nak kalian ki doktor ki ba examine ki prumi ki pangba kalak dap lut ki jintia ba khat po hospital wat aduk ha passage wat shaduk stu shakandong kalak dap lut ti di nak tardau le si ki shim kan negara bagi pentia ki ti shu ai dawai bagi sumar ni nak kalian jonga kata kalak mende ke excuse tuma misalnya la di man persyam shu mungkin wat la kum noru ban bu extrovert tani ban siang madan tang man bu iki tang sini tamit ne tang man pe kenang bangin observe ko wi gasni pa min pe yang samin biang batin pe pa den kamdan kan gun major injuries maka pa pa dia pada te da kamdan ke iki kum kata pa pengin nila ban discharge no iki ko wi gasni lan tu te kata ga kerja te ka bhari ko wi kom bagala ni kum ne ba ngiru ni so thu kam ha ke iki jing duna jung men te nang ni chakmat nila ban ya chakmat kum no ngin penbiang kini jing duna in rectify ke iki kiba jing duna mi dan ni ti ngin habu no ka protokol ke jaiu ba kum kini ba kin ha ya ka tu ka protokol ni ka jing sumar ni kum no wa ada dap makna ga stam kana ngin ha wat la kum ni tai ni la ban pentia iki le ban observe ni dan ni kata ka ke ba ngi la ra ta long nak ni ba stam ti ni dan ge jing slai bagi numpang kita numpang jungi baju wan shin dawai ni ti ni snokia ni nakalian ga hospital ba iwei numpang din siya nakalian hospital kilong ba koridor ke balong important ti da ka ba le hinga ladi mani kendu iki ting la on batai ko ni la batai ni la don ga jing tuna dia ka konsumari pi ke ba pi ki on ka dei ka badai te mkiru kila kemen kila suntu kila nila yasuk takar kom te kadi kata ka ba konsang ba nang ni shakmat ru kin don kan no jing snow mungkin wan biang shal hospital jangi mungkin wan yang yo di services na ni jing sumar te ni kan nang ba ni nang ni shakmat ru ke jing tuna ba kan nang ni apa dengan ki por ni nang yo ba kin no ki pai ba ki dong la ban tempau kan ni kom ba ni nang kuno ni la ban rectify la ni ban ni improve ya ka jing ai sa ya ka service ru ni nang ni shakmat